Oi, Shanghai. Kajing kublai kalet ni subscribers bat ki baju setenat ban pe ki video sakani channel Shanghai. Hatu ke Amerika kan ya trelang bat ka Ukraine. Tok ngenya sengap kendiat. Kumno Shanghai Ukraine sipanggani. Krang dik ka Ukraine ban ya trelang bat ka Amerika. Kenang ban yo pendap no ya ka Russia. Haka jiekran jo presiden jo ka Ukraine. Volodymyr Zelensky. Bat unong yalam jo ka Amerika Joe Biden. Hapo Washington ki ong ka Amerika kan samenjur bahkan saya trelang bat ka Ukraine haka kampen me ya kitiar thma haka jinya dei bat ka thma Persia ya ka Russia haka jing ai jing kren haki reports unong yalam jo ka Ukraine ukwa baka jinya dei bat ka Amerika kan long ka baskem knang bakan yo penyai lengkhuj no yu Putin Klem ginong yara baklan bor ka Ukraine kam shimla ban thau per TAA ban yele Persia bat ka Russia. Dei hakatei ka por ka Ukraine kala haban pai khmat sya ka Amerika. Namar bu presiden jong ka Ukraine ulayo I tang ha Amerika udang don thleu ban rung pen saat yala de. Ladakan pai sya China ru om don jaka. Ladakan pai sya India ru om don jaka. Henry ka Amerika pat ka Shujubab bahkan saya trelang bat ka Ukraine.